abusiafo nsem osisi paa o na man ya oda screen yi so yi watimi awomamu makomako du chese wanhwe obi a na unimade a woye se okokuro we so a na wabomode ne oba akonyema wo na wato akora ne din na vim wadwane okọ ha se a na wabomode ne oba akọwo na wato akora ne na hwim wadwane 40 years nie man nsi ni kuro mu da ne ma wabomode na wawo wo mo pew no ohu obia anim 40 years nie na sisi ama na nkasa ate ne ho abone bra yare ekodi awuo bi abono ama obidumfo bi na aso ne mu a wode ne call hospital akọhye ne kaka aka ma ne ho atọ no na obisa ama ni se wo ma anase wabusuafo wo hefa na agya yemfa nkọhye abusuafo nsa na yenhwe se abusuafo so be so maboa de aka na man yi 40 years ne mi nko mi kuro mu da afi so kra me ma wo mo no ma wo pa de ne mo no me nhwe nkoda ne ntini mi hu ha wa me fa so ma approach nkoda no omo mo de nyankola ne bi number ene wo mo kasa nkola ne se hene ne ha mo de omo nim papa no on papa anhwe wo mo ntino mo man ne emma china mehwe wo mo ave nipa wa so papa yin wa wo boa no onya ba bia emfa na ese Aunty Naa ho aredu na ni be kwa koso ye se ene ya Aunty Naa emmoa na omo ne papa ne man nkasa na omo ntim be so papa ne mu na omo nhwe na ba bia odakora enye abusunya senti ne ye ka se wo wo a hwe wo ba wo ye be ma na wo a na wa hwe wo ba ye nkọhwe enema hodo a ekọọso wo ho ne ma papa ne nsem a okeka ye no na ye ba ye bedi enkomo de asare kufu dia kwame asare na kwadwa asare kwame asare kufu pele wonye mfeze ma ne so kaka ne ntonkan by 30 so fu bie ne mic nko na no mai imenya ba ko 82 oko 82 years uwo ma bacho mana wo ma mehwe wo pa ni bikachi ya onu se o ma wen wa wo say mano wa wo say dia me one number se ya ye we ya aha wa wo dodo say se de 5 ene ti ase ani o ye wen bacho no pacho ni wa beta ko ma mfie say kuma se o se 40 years unsi ukrom da eye ba wo nko ye fra wa wo ma abusuafo bi ehu 40 years adan bacho ahotira emfa ne kwam utwa loto ko close no ahotira emfa ne kwam ti hunhwehwe unua se unua yare se unua wu se fie kosen eyi aba fie ahotira emfa ne kwam sanka kanyesa wonka tama BBC ya be frame na wonte na meko didie unye skato dia ne di 40 years out kroman udidi utimi didi na ndi ahotire nsi akate wo botom matimi todi na umenum no 40 years won womoda are was 40 years won womoda ba ko de mi hunu dia last time dia wo ayenda na hunu ba ko pe kwara ni panom aja 40 years na oko ameko be bi owo no oko ba ko pe na oko do enkaye no so wo mo no mi no be bi owo dinti da wo mannum na wo hu ba bi awma wo se wo mo hwe na anyetene wan hwe omo no kwa wan hwe omo dinti na oni oba benyinsen bosome nkura wo na wagya nkwara na bono so se me ma no de ma hwe omo dinti a acho ana makase ahochira ti ahochire timi ma wo num bada ahochire na amfa ehunim dia amma se num yi ombeko school ombe yare omo be hye omade suamu ombe sua adwuma agya anya odadwen dadwin na medwene anso kwana mu ya mamisa ti amue ne na odwane be say bacho wo kumase ha na wagya ba oba no so na oba ndi ahochire na bi ma no so umpo nko anse agya eya ahochire hwe oba a okuta nkwara num ono so oba describe na de ne say wo nko ano wo se ahochire na oba na wadwane agya nkwara num abọ no so no ono so obeka say
Enye one woman. Nya one woman na no mu wunum. Yes wa wo 10. Anu nkwala na bi wubu ya wo yemuti. Ba wo 10. Oh yeah. Wo 10. 10. Yes madam. Za, I want to ma wo 10. Ja kwa bia sare. I want to etima wo 10. And I want your responsibility. Who to me wo 10? Badugan. And I want your I want to. I jade. Acho edu baby amehwe won. Afede na mayamele. Enti me hunsa no. Ka chi no. Oye badu na sia mu friend. Onu na me mani se kwambia su no. Ni besi baby. Tim fit school me ya. So sabre no na eya ka chi o. Wo manti bremu a dada. Ubetumi de o mesisi yie na dache unkokora bomu no omatimi agina hwe no me say life is give and take so wo de a for obi si yie na wo yamra de odi ni si yie no obehwe life a give and take whether you like it or not se upo se nyame ma wanya nkwatentina obaba akokora na abrewa na sabra ho din babunu kai obofo wentumi amfa ubabi ansi nani wo ya akokora abrewa no ho ne behwew hwese wetwa hwe abonten na abonten sofo atamwato gi na wotwe emuka emunro yasado waba yefre we yes ofri ye kurom 40 years ni o ma afie da wo fra ne ba o sem papa hwe enti yema ofra wo yire se wo man ko anim okrom na o ma be fa wo sisi awai ni nuan o munye dai eja o mata no bobo mu din pacho ebi ye awo mu wu ntende za bobo ma ni din ti me be hwe o mu din ti a o papa yare akoda g age 80 say is yako 82 ke yedia yam hyehyɛ ya lady bishop remba yedia yam hyehyɛ yentimi amehwe hospital mpa ntokoko ama ho yenim ne wote bobo mani di opani so man di back no initials Ose initials any ubanidi initials and initials say Victor trinity amami who initial na answer no abofo name vac VAAK uban ba ko de vac o say initials enti ya vac vac V de vac ni Victor de Victor Victor any de Asari Akufu ena de kwaku ena watwa no na ama no vac yo the autosumi ni friends shop over Mr. Vac Ose ure fi banding ubana so say num na ti ase wa bo vac do di e hwan do di wo ye hwan ani ye ma ono say initials ana ni full name but the mark day Asari ono so wen onu mi fi ko no so kwa na esa wo free ko na o ma me ko wo yi na kora ni sha na rabasa how many years ni eja that is around 1973 wa hwe o ni emuse on say mu bi ni awo yen 1973 ana oni oba ekwo na odwane free wo besi ne ti wunim se wanya mfi aduonum se aduanan nwotwe wunim
na chira kwai se ma me no timi hwe no se wantumi ahwe no yo to so e de to so miensa me sane e Kwame Adai ono so e onu wo asankara gwa be kuruba friend Kwamai asankara no no so e onu so wo ohwe no pacho debi ohwe no debi tiare na wo ba na wa hwe no na mkai na ho chire no na enye na ja ukuta sisi modin wudu hey awoche chudani free ba ko dem a wansi ho ana obeto aso be hye Kwame no so ma me dem eno so se ahokere cho no so ahwe no kwai me hwe se ahokere no ma wugya ya ana so sa akwo foforo to aso ngasa woche eni da ho pa eja sa woni oba akora wo na woni sika emma ye wa koma sonku bia arechichi wanum asempo wo a wan frɛ no da wan hwehwɛ obada wa chese wan hwɛ wa kira kwan enso unya utimi arouse sa ne oba foforo kɔwo osi aho kyerɛ to so e do di wo ye hwan Nene, unso refi. When's your onoje? Oko reno. Wa reno. Onu sufri. Anu efi. Kobe so. Me say o man na ombesum ma time eni yafa emre ena ho mayen da bia ade chi ade esen ni yesori yakobai wo bibia seso ne mayi yare timi jaw kwam time a woni na ho sa time no na obeje wakadel obe pension hwene waye enye ni wo seja woni ma different awo wan hwebia ukro mo so a bobo wunsi ho ukro okro ma di seja papa 82 years ukro okro ma di say 40 years now. Muntio, uko 40 years. Uko 40 years. Now 40 years how mama tell say. Papa will crash na me school. No ho, wo betina krom na 40 years a unko krom na wo mama tell say. Me mama wi ansa na me school. Na unu amba no mo ho. Ti 40 years ni eye bie ho aba ukrom a wakobida. Ba ko brana papa wi yen. Ina makoye. Wo nu amanum say. Nu anu man. Ba jo mo ye nipa enai. Yo. Abusuana se said ye so e wante na eye orepa studio hono no eni na abejafo ayi ready ma me nko abejafo se na se emfa nkomo emfa enhyehyɛ so ye tap send adaroma ena ma ene ye ne nkomodie eba abehyehyɛ so e de ama wo midi e de akosi aboaje wa akomi the show sister ma me nko shadi so shadi aje se bibia aboko ye da nyankopon ase se ye papa yi ne ho akyere no enti ohia ne ma ne moa ohune sen medase yemfa frike so ne ntia ahwefo hwe da bibia ro bia hwe bibia na me twa mo se da bia ba ko mo je fo so okay na ye we show bibia wa Merry Christmas sis na wondre no na ho me atwere ne sese oh say no o yare nti ohia ne ma ne mo kuru wa na wo besusu no se susu kuru wa na nyakopon besusu dia oh ohia den so ohia moa ne ma ne ma meboa no ne ma no anawo obako da bi me de menko oh me de menko we enye futu ma be me bia o hye me okay be me bia o hye me
adenti na mema ni bi ama ema agijasa mema ni bi ama ma ayese mami yusu sa hopeless okay asa ye nim ye ho ye hu ne ye nya ye ho adai e wa bra boni mu yes because niti ameka sa ne se wutimi nya da je twingula ka to tenten ebie mu e ko 360 e ma wo ne oba ne ko funu samom enyim ne bi adwane enya ba ko nya ako enya nu enya adai edu pali du enye easy na bi sasa emema binom sabe eye botrimu kam adwempone de wo mutrim anasa eye den che ema bro enu ti yakopon be faso ehira masa single mothers we say wa to agum bebre wa apete we o sabe obi aya nam se me pesa me di ata ba se mi wa haya na edika be me bi ti wo say e na man ni suban e ma uni suban na we single mother wo true so no apampa so wo true so ne wa pampa so se wo ba bie wa no baga ya se mi die be ka se oba bi ni suban ti na ye single mother wo wo bi ni o we ye bi ni wo oba pe wo no nim se no de ba wadada wada for me wa me ye say e na wo so fi se bia wo do de ka se odo jimi don na wo so wa gbe na wa de he na wa nyam na wa de ama wo nim wo ba de wo so be jan de it so wo ya be ama na sabe wa ji ni wa mani bi so timi aka say wo ni subaya na wo ya single mother mama ka tro to wada okay send to wada because bibi to wa wo de o fi say e wi ase na ye tra but wo komu bia eno no wo experience nti so be wo kan wo timi nya daje e twene sra ne abasa e twe e kasa ye it is a me who be na bi na ka say wo ye single mother wo ni subaya motivation ni di na ka say wo ni nyansa ajia nyansa na di nyansa ni wo ni bi because wo wo bia na wo nua ba e na ko ye single mother nka wo ne be hwa enemre enkrofo bebre na ye single mother dodo na koma no awu bebre na ehwa na bro mo so na no maduro no odibia ma ne ba no me say e go to a time bitibita bizam say ana me poison me ho first na me poison me bay ana me nya junior first ansam na ye me ho but nyankopon onim ba bi odu bedru no odu bedru ni nyina ne se ba nya botre enye so ba ni na emi suban o ba we se wa hu onu ai ka se ena ma wo kwale edu no iti mani na emi suban onu a e ma du no mo tina wo mu nyina na emi suban ti wa anwale wo eno so e mo ye single mother mo ma yi ma no she etra bo ha e ya o de bia me ka se sa word we meka na memu we etie me e fam futo wo ya be mu ana wo siso a pre na nya sika okay ene dia ho odi o nti grofo wo ho ye dem e just shani e wo ho na wo ja we dem ana be mu si me se wo bugugu o sorry to you wo bugugu na wo ni obi pon sense o ma wa e ho na bo mu feli gadochi na udi mi awe ye nti wo wa serviceka okay bibi na ye ma go dey forget it wo sika ma na no mo dey mo baba o hwe be ma we 80 years sa 80 years wo betimi anya be 16 years na na wo betimi anya 18 years se na zan no kwia wo hon kwia de a wo betimi anya iti wo be ma na sabe wo hwe me a wo se wa wo ma ba wiase a wo nhwe no na wo expect say na me na me mehwe me Philipiti ba ko ma ma no oh me ba ma sere di oni ho de aka ho say down now ho no mo bon na ni na de ba ma besi de na ama oh say bibi say no eye ni fiefo na eye no ana sabi na jimina na waji obi na ni da wo kan betima ya sa de we so we me yanko franco sefie ye wo be ma bu ho adwene de adwen woni bi o ne de ne say prum na wo prum baby obedu bia no wo prum ai say be ma bia me hwe no wo ndo baby obedu bia no wo prum bu wo kwa ya no ko wasema enti fapem bia ni na ni so we oni fapem vision bi eni na ni so a odesi abrabo ba ni obenya no iti sabo ya be ma na wo hwa me na wo pese wo abrabo be tan ni to sa be ma wo ya toto ni ema yie na kadie na beba wo bo nkola maku edu an ke se wo de wonni bi mpa ade hwe mu 3 mpo me se enya de bia me kasa ye ya
moto ya nwasram no ye so de nyamishira eshira pa ai because eno wani na ene da bia me ka say miss one mo do am ko abrochi o ko no mo na pe bibi ka e mai se ni ye boy abra boss anka ye be wow it misra mema obi an time say de ye nyina ya ho ba ha ye be ma we eye adwebone na woni drum eye adwebone anya honhom bia na eye no once you see most of the time we fear for honhom timi pamusi abonten o manim kura wo nhwe kwa so mehu se wa ho akiro ti e bia na wan kan ni dani adem enne de ho odi o but won kokwa bom eno ene sesa wo gin da bia me ka se enna eho anna eja nso eho eja ba san ena wo hwa bo ma na wo nso ma be nya be hwe it is obi wo na onye ne papa ho onye ne maame ho ha bi bebre o sa o sa no sha na nka be ha da bi se ono na de wo ba wiase ono na de wo ba wiase wa nkoto ne panka woni ho eti wo koto ne pa na se bibi wo gya wo ho no kra so ono de wo ba wa se de ne sa wo beto pa egu wiase wonya wa se de ene de wo so ye wa se de de bia mi ka se anyafo no so na wo bebre wonni sika sister se miensa bi na obetimi a wo na yina wo ho na hwawom tete wo wura mu na hwawom wo hwa nim gwase a woje wo fra ba we ase bi da minim no wana se mbapa na maame enti wo nim gwase we enim gwase akwa ba we enti wo papa 80 years a wote wa wo je nim gwase we wo ho yesi ni mo enti mi wa etete wontoma na bi ni we na wonwu ya waje wani mu gwase etete wontoma nyina na etete te se ni nua ba na to wono kra de ene sere wa asede na e de ya sana wo fe se wo yo enne se wo e ya wo yire na wo ye no anankola na wo ye no e ya wo na wa ye wo enne na wani ma jobri sasabe wanti a ya bo de dam ya wo bi si wo yi who left and right I want to home. Okay, and this is here wa ubenya enka ne ma no mo mfa nkyere kora o munyo mani ma no ana so mo nya asede bi ansa na o ma je me mek asede be na asede na okay wo si aka wo fi no oh so me wo bi nkwe dia meboa okay me fa boni ti amoneka se me wo bi nkwe dia me hwa ne boni o ye me na me nka se nti bi fi no semi wo sika na bro so nkuande a e bro so a na se wo de ono wo ma edidi a na e bro so de a dia me ne me ba bedi ni me ma okay ba me wo de ba bro so de a why not me hwe no what I say kakra meti me ne me hwe no because e mema bebre e de ma ko yawu pa bema no banyam obenya bema sabi o no beda ba wonya bema o be shokola ne da wobenya bema no ba wiesu hunsa wo no peja onan puto for nice here different styles no ma stesa wo ma smooth doggy o ma one glass wo ma anaconda wo be ma styles a wuro nyina wonyam ya wo ka kira na so twa asidi na me say no odwane we kwa ne de na eye wanwa wo mu se ne ma no oni mo mu nyina that means say auto 2D me say I bro ni be ye na dokro be man okay shada madam na bi nie okay me say wey bibia ha no obi ani ho wo ye no no na oye no ni da ho kan why na adwe so obebu ma kwasea nti we obi ti ba bi obeka say man na ni subai we man na ni subai wey ushama ya man na ni subai because ba na wa bo abro no o fi say bi obe ware o we dey me so bo afo o be da wo so wa wo chok e wa ha o sa ba be fa it is obi a single mother mo susu judge no brother ben onya ko na pisa ne se e ba ne sen enyo bia no ye single mother sabe o just say mi hu whether mi use ne ho hia nsa dabi on say even kwa ne ba be ma no kasa no o make a statement bi say no ni mi say o ne nua ba ko o ka no ho na ye o ne papa ba pe no ni mi say papa ne wo ma bebre to no ni say papa no ka ne ma ye mienu pe aza woni mi say o mo ye du ne say papa na kasa no aburo no egunu aburo no aye bebre wo na brabom sabi ameka ni mo antimi wa na atete ne ntomo ni si wo nti se wo ye bema na efi ne kwe wo ba na wo nhhehye na akona ko hhehye no na bi ebetimi ato okay
What will buy? Wana wawu bema se wawu bebe biara wo ba wo mesra wo modiana kwhwehwe na ani wu. Okay. Oba betiti ni bowrem me se betumi adura bi na trobo ade ade be ma wo ba na di kra na yede na ese wo ko be wa na mu mo bema foforo na wo di beto aduane ma wo esu na bema ne nam ho na di sika hwe ma ho ro enye so woni bio wo bi no di sika hwe be ne onyanko ba na wo dia wo bre na wo danya dem na me ba na meti utu bi sorry me ba na me prapra o da bi ama ne sa iti mema sabe mama emma bebre single mother ya ti ebi se ye ni ba ma single father ya was single mother ene em wonwampo ye ni single father se be ma so na ne oba yi wu yo se ni single father ye be de nya single father ye nya sister ya tro mom ho because I say akoko ba ta no kwa de be so oba de wona oba tata le ho oba den iti yesra mema no enye ye pese ye de mo be wo na se be ba mo wo ba nkwa enne na wonni wo ba atiri kwan a fasade wo ya ato be mai na ko hyehyɛ wo ba na atiri kwan suade wo na video we anto wo kwa wo a wo hwɛ me an wo a wo ne oba na nyima wo pɛ sɛ wo bɛhwɛ ne no fa akwanya wei na ko hyehyɛ wo ba na se compensation bi kwa na abɛyɛ a yɛ se sika bi na abɛpɛ bi ama na ade bi a abɛyɛ be ma akola na ni agye no ho no ma akola na ni nje na hye no na biase mu nim ni obehye obi daache okay enye dia ho de o but otsena bi wo ya redamu ahone na akwahwehwe oba no me ma okay me mo me nka nkyena me ba no so so ma hwe oboda me kan say oh da bi enye ne obapa no iti mesra mama ma bebre ni etitu akom nsam anyom nkwa na mo nyemo ye anyom nkwa na mo yesu nsam ma akola ne ba nso ne ma bebre ho bon and ma bebre ho atete because the old din anani ese so din di shata de no de sha ne ba aden na mama ma bia kwa hu yenye musa mesra mema ye no mo ni wa ye ni ho sanso ne yesu ye ni wa mo so mo ni ho iti mo ne nkwala no bo a mo hwa wom o me hwa wom kakra bia wo no wo de ye fampo akosua me de mi ni bio na mo mena nya mi nya ye ni gina ne akola no ye manage efe okay eni akola na akra be hu so me papa force onye si woni bi na entu kakra na wo no for try the possible best say nyina ye be live comfortable nti me sra mema no munya ya bro ni be ye na mo ye okay munjai na enye me jidi se mema mo hwe ye sisi e matie na sopemu fi se ade we de afutuo de ma mema nkasa mema ka pio no ai ese oya pio ne wadwane e chena wa wie beba abusia me na wasepa se wo kan ye ho na ye di dwumade ye eba wie ye tap send adaroma e na ama ye di dwumade ye ebe som mo mi di e de akosi aboaje wa ku mi de show sister makram. Your favorite way to send money to Ghana is back! We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.